Kontraktor hapoh kalama jong Meghalaya Contractor and Suplier Byrngem benda syndon Kaba Tyngeh lada ke Sorkar kedang yai kuman ya ke jingdawa ke jongki ben Pyllait noi akaram ke bakisha ke balakot ke palat hajar klur tyngka. Hapoh keren mat kilar petai kubur harin ke jelang jong ke executive committee jong Meghalaya Contractor and Suplier Association presiden jong ke kenuhun ubak galbad jylla luong bal lada ke Sorkar kedang yai peteng ben kuman kim ben siu ben ujur siing besar ben yo ya ke hok dengkat ke jingdawa badai ben siu no syndon pat kasut ulong ba ke jelang ke larai ru ben kentui kita Sorkar bakin pihak lang kam nomor kumbolong nadu menta kibayo kam dei tangki tu Contractor ki bodon je dei bat ki politician Ketika jing persaram jong ke Sorkar ki Contractor kalau penlong ikru ia kasusan berkentok jur dak boong bak Sorkar ke don pohu bah kapisa ban pelun dak menta bun kita masa ke pam idon kam dari kam don pat kapisa ban siu ya karam kasha syaki Contractor kasuan ka kan panjing khenyu nang ni khmat naboro ki engineers haki department go fair ya kar kom civil syaki contractors boro ki batrai haki jing trai go fair hamal lagi department namar ba kat kum ko jing asau jing kotor bat ka jing yo I kebangi syam haru menta kolong ba tangki brio ki jing dai bagi politicians ki khambyang ya ki bil ka all Meghalaya Contractor suru ka kran syairu ba boro ki department hapoh ka state lani hapoh ka central government kinumla ban kentaj ya ki class 1 contractor jongka MPWD ki balon ki experience lupa nadong syadong nomor kumbangi I menta baki don ki department go fair ki bakentaj ya ki class 1 contractor jongka PWD hendai ka ik bangi syam wat nakaliang jong ki central government kum ka MES haduk menta mene kidang khot ba kidang aikam ten rengi kwa ba ki department ru ngin sepersyang banyak kenduk hakini kniat singi banwan bat ngi kentu lingba ke Sorkar bakar kan intervene lam ya kani ba borok Contractor ki batrai hapoh ka PWD class 1 ki de banyok bentah mat ngi tendar bai khot hamal ki leng ki department of fair habaki khot ignu tendar ki de ban aisha ka first preference ya ki local contractor mar ki Contractor jingi menta ki la bentrai de ki klur tendai kamdai ban ailat ning kong shuai ki company ki bon nabar ya kaniru ngi nyai budien lingba ke Sorkar baki brio jingi menta ni ki la bentrai baki don ki experience baki liu Aaaociation ki bahe ki don ki batrai NBCC ki don class 1 contractor mat ngi department fair ki la alot bentrai tenrai habangi ong kumta kamut lada ombyang ki bana po state lajong la ban khot banabar ngimut ba omla ki banabar ndai lada kambyang ki bana po state la ban khot ki banabar ndai ladang don gabala ki bana po state de ban ailat sai ki biljong ti kini ru nginang bodien ti hakini khindiat singi banwan ngin sakhot sunan da general meeting na boro ki district ki khot jong ka Aaaociation ki berisa da ki spa da ki hajar ngon ngin khot bat ngila bandon da kinu ki kinja agitate persya ek Sorkar nomor ba ki Contractor berkhot mau IP shop bikin tray ki sei pesan pok pralajong hendai ka jing pli mau nong rim ka jing yaro boro yo alot ki politician ti kin hapan perkhat lang ye ke ba ngi kum Contractor ngi dawa marba ngiru ngi besa khun besakti da kani kam bat babun na pren jungi ni sim da karam nakibang bantrai kini kam til da ka Sorkar kam la pan perkhat ya ke kini kabalaja pring kotor mentala kaptu kat ni quarters te ngiruin hapan sim da kiwe pat kilat kilenti lada ka Sorkar kam patyo lesing kan hapoi ka poringi bangin hap ano da kakut ngin ano ska da kri sa kakut ngan kan syai ban ngin dawa sabat ka interest ka kenhun kelarai ru basyan kensi kenduk biang hakatio benwan ban sim ya karai ke khadu lada don kam bawat ban khot syndon da ka jelang pai ba jong baro ki Contractor ka jela